محمد بنیاد ترا خاران مرد میں بلے عمودہ جہمن دے چلو 2 سال حمودہ ہیں اور دراج مدت تھیا بہرنوتی زندگی وازن تھا عمود پاس نشدی ہم رستا وابد بلوچ آنگوں سماجی والا ادبی کلب بہرن بلوچ کلب بھی یہ دیگے معاملات گون گوں ماں مروچی زانے لوٹیں کہ آودہ بہرن نے بلوچانی زند چھونے تو ای بابتا ماں محمد آیاتا جست پرس کریں محمد تو بنداتا وتی اوالا مارا سرپدی بدے کہ تئی روک چونبو ہو اور تو این پامینہ بے پتہ مطرح عمود بلوچانی بابتا جست پرس کریں ڈاکٹر صاحب میں نتواران تئی و تئی پی ٹی بی بولانے سجین ٹیمانی جی کہ مارا شما مرچی لوٹی دا و مارا عزت دا اللہ شما عزت بدن بعض وشی بھی تو بیسکلی منی علاقہ ضلع خاران ہے ماں خاران شہری نندو کیا اور مڈل طبقہ منی تعلق ہے منی والد صاحب پلیسا بھی تھا اور ماں کہتے ہیں اشتاد و پنچا شنوش کیا بیرین وسطہ پلیس خاطرہ سلیکٹ بھی تگا گوڑا اشتاد و شش 15 فریلا ماشتگیں بحرینا تا مرچی گا ماں عمودہ بحرینا ماں گورنمنٹ ملازم بھی تگیں پلیسے تو کا 32 سالہ مکار کو تھا آئی راند مارا گورنمنٹ ریٹائر دا تھا کہ مارا ما جاگے نیشنل ٹی استے نو عمودہ نشتگیں زندگوازی نہیں چک بھی عمودہ ہیں ماں بھی عمودہ ہیں برحال یک وابستے گو علاقہ ہاں بلوچ گوشی وائی وطن اس کے دار میں آمد رفت گو وتی قوما گو تی علاقہ گو تی راجہ ہستے 2 سال سر مارا وہیں کائیں چکری جنی ہمیں بہنا شمارا بھی ملاقات کو سلامت بات ہے باز مہربانی جی شریف جرا واجہ وتی سفر باب تک ما بہرنا چو جہمنے دی اتر مارا سرپریدہ تو لازمی ضرور بلوچ پر روزگار پا دیکھ ملکی ہوتے ہیں بلے آود ملک کی نیشنلٹی دے سکتے آود وطنی بھی تو آود حقوق و ذمہ داری ای سر رستا وجہ جو بہرن توقع بلوچانی ماں کچو کساس سنا جا بلے اندازہ 16-20 کچا میں چو آبادی تو آودہ بلوچانی زند 6 صاحبیں آہنی سور آہنی مرگو فاتحانی رسم و رواج آہنی طریقہ مواد شوتے ہیں مامی سبب ہوتے ہیں کہ آودہ ہمیں معاملات آودہ ہاں ادے گا ہمیں مزاج و طبیعت بلے تو ہمارا گیشی سکوئی ہے سلامت بات ہے ڈاکٹر صاحب گپیشی کی بلوچ دنیا ہے ار کونو اند دماغا بی آئی ثقافت و آئی دود و ربیدگ و آئی کلچر ہمیشہ چاہے عربستان نشتا چاہے یوروپا نشتا چاہے دنیا کچھ ہم کونے نشتا ہمیں چیز مرد کو زند سور آروس کی علاقہ نہیں تو قاعدہ آستہ میں شمع ما در ملکہ بھی ہمیں طریقہ ہوتی سور و آروسان ہوتی مرد کو زندان ہمیں طریقہ اچ فرقی نیستے جی ہو آودہ گوڑا زندے تہا مطلب سور و رسمہ ما آودہ یک پچھے ما وقت شوتے گا تھا مثالہ تو آودہ ہر یک کی دنیا شریسر زان پجہ کاری مطلب رابطہ سماجیت ہوں ہستے ہیں اور بلوچیت ہستے ہیں کہ واقعی بھی درائیں بلوچہ مودہ کہاں گوں ایک خوبصورت ہیں پتہ ڈیولپڈ ہستے ہیں درائیں چیز آودہ گندگ جی ڈاکٹر صاحب آئی خاصیت تیشی کہ اول بحرین یک کسان شعر ہے ارچی کی بلوچ ہودا استا چاہے کجام علاقہ آنی تعلق ہستے یک دومیہ امگرین چند تو وابستہ ہاں تو مرکو زندن تو سانگ بندن تو یک دومیہ گما آنی آلوال استے دومی سطح اپچارے میں یک بحرین یک بلوچ کلا بھی ہاں تو ہم وزٹ کو تھا تو مہمان بھی تگے تو دیستا اور مرکو زندبان چیزیں آئی حوالے یا چی مرد مارا میسیج یہ کہتے ہیں کہ بھائی پلان جاگہ پلان یہ چکے سیرے بڑا مردم مچباں بعض وطی طرف اچھے کارڈ تقسیم کان کہ بھائی پلان تاریخہ منی چکے سیرے خدا نخواستہ اگر غامی بیتے انچو بلوچ کلب آئرہ میسیج ترو شایع کند کہ بھائی پلانی ہے کماشا وفات کو تھا پلانی ہے چکا وفات کو تھا فرس پلان جاگے آئیں انچو سیر اوچا تک آئیے بڑا ما فرس استا یعنی ای وجہ اچھے بحرین کسانی یک علاقے پتہ بحرین بلوچ من گشاں کہ گلف بلوچن مختلفہ کہ بحرین ترا زیادہ تر بلوچیت اور میر محبت ترا گندگ زیادہ کپیت یہی خوبی یہ کہ بحرین تقریباً یعنی 80-90% دوران کے استین آرمیاں اور پولیس کاراں دننے مردم ترا کم مل لی تھے کمپنی و مزور کاریہ زیادہ تر میں بلوچ ہستی کی ارچی کی ہستا میں براوی بیلٹے بلوچ ماں ترا کہستے وہ دا گورنمنٹ ملازم ہے تو شا گورنمنٹ ملازمی ہے وجہ مارا کہستے ہیں گورنمنٹ وہ دا نیشنلٹی ہم داتا کہ ماں گورنمنٹ ملازم بھی تھی اما مردمی کی آرمیہ کارا بھی تا
اما مردم کی پولیس کارا بوتا ای چیزاں نے کہتے گورنمنٹ اشانہ داتا گا نو مودا بازے دو چکار آئیں بازے سے چکار آئیں بازے ایک چکی کار آئیں یعنی میں ای جے مردم دوران کہتے ریٹائر بوتا گا زیادہ تر میں مردم کے ماں شتا گئے ماں پولیس حسابہ شتا گئے مختلف انتانے یعنی میں ڈپٹی بوتا اور ماں ہوتی زند پر شرعیہ گوازن تا اور بیرینی بلوچان ہوتی چھوک تعلیم ہم داتا گا ڈاکٹر ہم است شرعی اختصاصیہ چاہے مقرام بیلٹی بوتا گا چاہے سراوان ہے چاہے جالاوان ہے یعنی تعلیم معیار ارکسا کوشش کرتا کہ ہوتی چھوک وانے انتگا اور مرچگین دورہ بغیر ایشا وانی نگا اچ کس چیز دیما نہ رہو ہر قومی بیت آئی خاطرہ تعلیم ضروری ہے او دا وجہ ایت صاحب سرکار نے منگا اثراتی اما شما ساریو ویزے صاحب ہوتے ملازم ہوتے گئے پدا شمارا ریٹائرمنٹ تباب نیشنل ٹیم رستا انو حقوق بنیادی کی سہولت و اثراتی استا آج فہما مطلب چوکانی تعلیمی سلسلہ یا جان سلامتی و صحت حوالہ یا جہمنندی یا لوگ جوڑ کرنے کے حوالہ مجموعی طور تو بنیادی کی اثراتیاں سرکار نے منگا چیہاں فرام ڈاکٹر صاحب سرکار ماں خاص کر بحرین نندو ماں ہر چی آئی شکر منتاں بگرے ماں ہوشیں کام میں اول ایشن کہ میں تعلیم ایجوکیشن فری ہے فیس جمع نہ کریں فیس نہ کریں کتاب تک فری ہے زیادہ تو ہوتی چکانے واسطہ وردی گرے یا بوٹے گرے یا ایک بے کے گرے صحت جان جوڑیے فل فری ہے ہر چیز کی آئی اسپتال تو کم ڈاکٹر استم آترا فری کے استن ٹریٹمنٹ کرنا علاج کرنا دوا دارو درائشی تو کا ہچک روپیے فیس نہیں اور مارا کستین منتلی ریٹائرمنٹ دیا گئے پینشن دیا گئے اور الاؤنس بھی دیا گئے اور اما مردم لوگ بندے کے واسطہ مطلب زیادہ داتا اما مردم کی عمر شپنجا کم میں بڑے مردم کی شتگاں ہودا پنجا کم بوتگاں آئرا فلیٹ ہم داتگے لوگ ہم داتگے اور کسی لوٹی کیش آئرا کیش ہم دا تو وہ تھی طبع مطابقہ تو لوگ ہی چاہ رہے تو اگر شگے ہی چاہ رہے پلیٹ ہی چاہ رہے ای مراحات کے استے اودا وتی مخلوقارا گورنمنٹا داتا باقی زندے آسراتی ہر چی کے استا امچ فری ہوں ترا یک روپیے خرچ کرنا نہ کپی اگر تو پرائیویٹ جنہ کراچی روے علاج کرنے دیگر ملک کے روے آتی مرضی برال وتی آئی علاقے تو کا اسپتال استا ڈاکٹر استا وہ تی مرضی ہے تو ادھا علاج کرنے تی مرضی در ملک کا روے علاج کرنے تی مرضی یعنی گورنمنٹ خاص کر ایک بلائن سہولت میں بڑے مردم ادا کیسے آبادہ مرچی بلوچ ماں یعنی بلائن ماں شکر منت گرے وتی بادشاہ وتی مکنگے یعنی عوام ہے کہ میں گو ماں کافریٹ کرا میں گو ماں ہو رہا ہر حساب کتابی بھی ماں یعنی گو ماں ہو رہا میں گو ماں ہو رہا ان ایک شرری زندگی بلوچ گوازی نگایا جی بازون میں پروڈیوسر ڈائریکٹر منظور ترین ہم جوستے ہیں کہ انچو اثراتی شمارات سماجیات بلوچیت ہستے ہیں انچو کے سارے تو وائے وطن اشکندار گڑا شمارا علاقہ ضرور احساس و جذبات سیاد و عرض گشتر ہمیں دن لازم قارانہ نشتگاں یا ہمیں دن نشتگاں ہمیں ابید کی اچھلاوہ دیکھیں یک گمی ہستے اللہ مکان اچھی متکم گشتر ڈاکٹر صاحب ایشی کہ خدا نخواستہ تو ہدایہ اگر تھی فیملی تو کا یک بیرانگی بھی یا فوت کی بھی تو پدا وقت کی ملازمت دوران ہے نا تو اما کی ارچی کا یہ رسومات ہیں تو آیا رس سربوت نہ کرے چی مجبوری ہستا بو بیان انسان ہے سرا تو وقت فرصتا کو برات منچ پرس کا مامتا منی براتا وفات کو مات کتنا کو منی کماش نے پتا وفات کو ماں عمرہ آتا وہ فیملیا مات کتنا کو انہیں چین با مجبوری انسان مجبور بھی دست نہ رسی تو انسان نے کوشش ہے کہ ایوڑے ٹیما یا سیرو آروس با انسان نے دل لوٹی کی وہ تھی فیملی کو ماں اور بھی برازا کے سیریں گوارزا کے سیریں براسی سیریں ایچے ایوڑے ٹیما مردمار کمو زیادہ یاد کے جیو وجہ چونکہ موسم علاقہ خلیج و گشتر گرم میں تو ضرور جون جولائی مئی سا گرم بھی گوڑا ای گرمیا موسم و ناوش بھی اب سہولت مطلب بجلی وسط ہیں بلے گرمی شمر تو رہی نہیں ای موسم حوالہ کی چیزیں کب جنے موسم ڈاکٹر صاحب یہ کہ ماں تقریباً 2 سال مارا مودا ہے ماں آئی گرمی ایل کو تھا انہوں برداشت کو تھا دومین پتہ گورنمنٹ امنچو مہربانی ہاں کہ وہ دا اگر چھٹے غریب سے غریب فیملی بغیر اسی آئی گزارا نبی ایسی لوگ چاہے مزدور کسانے تب کہے گے آئی لوگ تو کا یا کہ اسی طرح ملی مسجد یہ روے سہولت
मार्केट ये रवे सहूलत टू टू ये मोल जोड़ा मालूम रोत 2 से घंटा उदा टाइम पास कौन कॉफी शॉपन शॉपिंग सेंटर मार्केटन यानी दुनिया असराती कैसे आया होती ममलूक हो दाता हाँ बास जवान अच्छा असराती वो दाता और जवानी गप्पे के लाजम शहरी रियासत जिम्मेदारी की उतनी अवाम वास्ता फलाह और साबा कारखने के बिबा तो ये अवाला आउदा मतलब इंसानी जिंदगी वाजने के आज़ादी होती जाएगा हंसते आउदा मतलब के चुक्कानी अवाला बेचारे हर फील्ड तो का शोभा बुरुआ आहम मात पिता निम्गा आज़ादी हंसते मत जनिक का नहीं अवाला चाह रहे कि कस के बलूच फीमेल आनी आउदा वाने के रुझान चोने जो मुलाजमत अवाला जो हंसता वेदारा तो का वजह बाज़ेन में चुक्का जनिका अल्लाह सेहत तजबदान डॉक्टर बाहरी में तो का बलूच डॉक्टर और वजारत ने तो का कार आया और शर्री महकमा ने तो का कार आया हेल्थ डिपार्टमेंट का कार आया इन इसी तक किसमें पाबंदी नेस्ते शबलोच मात पिता नहीं मगा या शा गवर्नमेंट बाहर नहीं मगा तो बिल्कुल नौकरी कुछ करने तो ये काबिलियत के मुताबिक तरह पोस्ट रसी तो कार पे अब जुबान है वाला का चारक बे मन ये लम्मा वत शुत कहते हैं कि अब बांग्लादेशी मर्दों बाज हैं हिंदुस्तानी बाज हैं पाकिस्तानी हो सक बाज हैं कार रोज़गार करने का अब उर्दू ज़ुबान हम अक्के बेजा हम आ चले तो का इंग्लिश हम बेजा और हमें गुड़ा बलूची कुमाओ दुरुस्ताना बलूची तो इतने से ज़ुबान मतलब अब हस्ता अरबी तो मेन ज़ुबान है भले ये से ज़ुबान ने गुंजाइश हंसते पर दुकानदार माँ बंगाली निश्चित ये मामला तो ज़ुबान वाला राब्ता वाला चीज़ मुश्किल नौ की मतलब सर वो तो बाहर ने तो का इच किसने मुश्किल न भी तरह आई वजह ये कि अगर हारा भी एक दुखा नहीं हंसते आई तो का या पाकिस्तानी कार है या इंडियन कार है या बंगाली कार है उर्दू तो आम मर्दम जानते हो अगर अरब आ भी थे उर्दू लैंग्वेज सरपद भी बची के आया नहीं वाबस्ता में मखलूक हंसते रवाग आयग शॉपिंग सामान गिराग आरग आ भी सरपद में अंचे बल्कि अरब हंसना तिगमा उर्दू भी करना ती जवाब भी दें तो शी वजह किस्ते बाज आसान तरीके कि तो ब्याह उदा विजिट या तो अजाब ख्वार न बे एक मर्द में अरबी की तो आई वती जुबान है बाकी इंग्लिश वंची चीज या इंटरनेशनल जुबान है बरा लगा तो उर्दू जाने तो उदा किसने गार न बे जी वजह मुलाजमत वाला कोरोना के अतका पूरी दुनिया तो का बेरोजगारी एक मजने असराती बेदाबू अन्नू की वक्त कसकर बलोचे गप हुआ गाएं तो आप हानि चौक्कानी रोजगार है वसीला तो हंसते हैं नस्बत हो गिश्तने भले पता भी एक बेरोजगारी रुझानी होती जाएगा हूँ हंसते को तो प्राइवेट सेक्टर कैसे कारोबार बिजनेस करना बलूटी आप दे बड़े मामला आते हंसते हैं ये वाला मैं सर पर दे सर अवल इशी कि कोरोना ऊपर एक बलाइन ओबाई किसी दुनिया ऐसा कप्त इसी असरात पूरा दुनिया ऐसा किसते कापता बेरोजगारी ये सतह और दो भी अगर कसी लूटी वती जाती बिजनेस का अखुद का चाहे पाकिस्तानी उल्डरे चाहे हमा जा गए मरूची बांधा कसते हुकूमत की चीजारा छूट दाता कि भविष्य में भी आए पैसा भी लगाए नहीं बला बला सुपर मार्केट पचकने शर कारोबार पचकने इन्हीं शुमारा कसते इजाजत दा लोकल तो शो नहीं है दम आ चुके कि बेरोजगार आए कसते वजारत एल पका तो बरो सीबीए जमा का ती वस्ता कार शवाज का गवर्नमेंट तरह टेलीफोन का तो पला कंपनियां बरो भाई ज्वाइंट कर कंपनी उधर वो इंटरव्यू दे आती पदमा तालीम होती डिग्रियां साहब किताब चार ड्राइवर शिकला भी कलर के शिकला भी और कि शोबे खातर के तो जमा करे आचारण थी तालीमा होती माँ काबिलियत आतरा किसने कारा दारा कि तो मा जा गए लोग के लिए अगर डन नहीं मर्द में हम आई काबिलियत चारा कसी लगा मना मर्द में जरूरत है मन इश्तियार दीन दा मर्द में तो कमचारी कुजा मर्द मनी कंपनी वास्ता काबिल कबूल है कुजा मर्द में जो आने में आई है किसे सिलेक्ट करना जी इन किसमें मुश्किल नहीं इस्ते आई यक रूली माँ सरपबुतिंद क्या उदा हमें कि मर्दम बिजनेस कहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट का कुछ हमें मुल्क के मर्द में भी अब हाँ रिहाइश हम प्लेट देख भी और अब रेजिडेंट से कार्ड हम देख भी और चिंचो पैमान है कैसे अगर बिजनेस बलूटी कारोबार करना बलूटी आपको तो कम असर आई उड़े कि अमा कार वाले सराइन क्या चिंचो पैसा लगाने बलूटी तो अब इंचो पैसा गीश लगाने अब इंचो बिजनेस थी ज्यादा भी ना यक बिजनेस से शाह कॉफी शॉप शुरू भी यक की शाह उठना शुरू भी वरग शरगे ये मुख्तलिफ ही ना बाज गेरेज का बाज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यहाँ थी सराइन के तो चिंचो पैसा लगाए नहीं
اگر تی کم پیسے ہوں تو کم پیسے مطابقت ہو کستے آئرے کافی شاپ ایڈ کریں یا ورق چرگے ہوٹل ایڈ کریں. این اگر تی کرا زر زیادہ ہوں تو زیادہ کستے مطابقہ وہ تی پادان چست کرنے ماں نمونہ. بس جوان جی شرف درا مجلس دیمائے محمد حیات کے بحرنا چت کا میں مہمان ہیں یا بحرن بلوچانی زند و جاور عالانی بابتا جو سپورٹس کرنے گئے شرف